Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. UWF Pasa Security Solution Private Limited Kabadan Harasnong Renja Hakat Santrik Menaitung Alaja Apun Rio. Kalau mudui dari ijahar ciki pulit ke Renja Police Station persai ki arngut ki beliau bala kena bagilah syukur dot penjak buram ke company hak social media. Hak jingkran bagilah petai kubur. U director joko company u Ajay Thapa bat ke assistant director ke kong Evangeline Penggrup kelai tu bagani ke company ke dei ke baju trebun jat kam nalor ke bapin biang ki kot ki selajeng ki beliau ke badan kamban Shimram. Ki beliau ke bersyak mudui ijahar hak company ki dei ba Peliman Nongpo Nakasnong Nongpo bat ke kong Roy Baha Mukti Nakasnong Umsning Ribhoi District. Hakabala penpawa begini ki arngun kila kenok klem nong rembat penjak buram ya ke company haba ajing klan hakawe ke YouTube channel kabala agerteng PS Lingdo. Kila kenok rubah ke kong Roy Baha Mukti kala penjungun ya ke kerteng joko company dak ba penmana ya ke khubur lamler hak WhatsApp status dak ba kenok makani ke company kala thok bat syukur. Hak payde bat kini Ajay Thapa ulah berngam ban mudui dengan defamation case persai kini ki arngun namar kejing penthok beria mat kenok lamler ya ke kerteng joko company. Gila start kene company aka senam 2020. Nato ni layat kini ki kamba bapel long services sector, mostly services sector ni biat ki kam. Iwan hamne dan ke reason ba penlerang ini dan koi ke YouTube channel ba penlerang ini nakada wan pensai ni. For dan we ba pilabon ilai wrong information ha for YouTube channel jong ba PS Lingdo by Thoba Nishim Laila na kwa panshai by Piloman Cam I sila Laila I tong sila abhoja kataru connection hajar nilapan pai. And secondly, regarding the document in dollar gimju shimre original gimju shimre, and secondly ha YouTube haladi hi la ba katuka dollar ladan ha bank jo Bank of Maharashtra. Ulah lagi hang YouTube channel hantu hila pensyai ba katuka dokumen dan ha Bank of Maharashtra. Thirdly, beli ilekum de ba pilawan ngate ba usim pisan na iwi breu lailak mula siusu ti target ini ban proof sa jong itu breu dan hangi. Secondly, hi kan batai yang i ba uladun lupa NPA aku perba uan apply lu nangi. Kanika sila arpuru ba si mangi debadan banle ki documentations. Ki khamsim banle iru ni banle documentation. Ha sila arpuru ni lade penthai. Handai pesan hajau. Gidan proof. Lam dalam kam ke proof ngila ban ai te hangi. Beli ikran bakla ke baro but present ru ke ba ikham ya loan ye kini ikham batai. Beli bagani ke proof kedan baru angi ba ikham batai ngi shabne dulu deh. Takada long kumni cuan cui misuse ya platform kami hapte. Yes. Lanta baru ngi kita ada yang ngi baru apa hati klaim duk ya. Telong panik yang bakir kini igum kini ya kin chane kini ngang on sengap tapa napcha support amang imla so beli bakal viral plat video. Kadang yuan kan play kini ba. Kini ka ba iong mai kam dire ka bakala mai ibu. Yang kumni yang ba lai lak isim ha isim tang sirak apo isim ang ini ai katar ngilakan pai we beli mention ni kata 95,000 mo left tang 25 ni orang in sa ai beli ba ikam tre ban didak dia yang ka yung tingi hap hi am dia ban dia Beli ni di consultancy gidan board ni staff gidan promote ke staff salary ke by office rent ni hapsi tinggi su 3 free ti lah kam ha Ia nak tahu banyak kat itu apa social media kamhati. And secondly, ngakwa keren ya PS Lingdo YouTube channel. But you should have clarified once, but they sisane. You should have heard both sides. You should have heard his side and my side also, so that you can know the exact reason. Bali ka thut ka loan, ka lokum loan, they sisane. From this, it has really tarnish our image. Secondly, we are going for a defamation case. Definitely, we are going for a defamation case. We are not going to set back. Ruang mukti pate lokum le. Ia apply no loan nangi arlak.
through her bank, SBI, SBI branch, state. Nila personal dokumen, balance sheet, MSME, baru nila personal. Hadir kami lihat bank, ni iba, don ke jutut, ladi ke garanti trong ibril, di ladon jutut lupa. Nakadaw sa sniw. Beside that, makum dia itu bank pati iong ba, clear na ki overuse, itu pati clear overuse itu apa. Hadir pati iong ba ngampa simsyo ki iong man pan ke borok 2004. Kumno LCO 2004 hadir bagi ladin sana balance sheet, MSME balance sheet, per year lasim arajan sanspa. Gimpi bang isna balance sheet itu sana ada CA. The CA lasim arajan sanspa, the license balance sheet lasim, the lapin kot non 2004 pakai MSME. Beside that ni kataru ilapan nilai sanhajar nilai return jadi. Hadir kataru kata WhatsApp yang ini bang ni bampisa. Dia itu hak proof kumneng ni bampisa. Mentah ya tong rubang tiru nilai file FIR for Raja Police Station. Mentah we are going for a defamation case. Bali tarnish image jong kita kasih jong. Bali tarnish. One hak quote mentah she have to file. We are going for a defamation case for both Philemon, Nompo and Kong Roiba Mukti. Beli bang laptop ini WhatsApp. Kamdai ban video use ke platform bandar ha. Of course video bang ni laban duna. Of course ni laban long wrong. Tamba banyak kadang tu kam hawa. Beli kadang tu kasih lagan beli kadang tu apa WhatsApp se. Kam happy. Kan bagi mo isu that itu kami hap deh. Plus yang iru lasin ka you kan ka epic roi that ya yang ikina po status mo I ribai mukti. Berkaweru filman ro keren sipang kini ki kam ki security ki day ay kan bari in one you have a one jang kalun umno in one man kan ni kini ki kam e katu te de ki wai man kan ge e bari ano kon ka kam aba msyang ki le ikan ni bo de pasa ikan ka kam te ki one ai ki ni ki resume ki baro ki one ai ba no kion ai tingi pet dei ham penyo tingi lao ki le yang tang le kam mo tamba kawai pat long ki dan pat ni ra penyo tamba ki me le ru dan ki ong la na ba na ki bayo na kam ki ong ka hajan ki tu kim di hajan ki jingai no ki kim tre ki dan bang bun mostly sabar ki mitre kam men tingi ni le no mo kam tingi hadi ngi asangan ai gitu ki kam security ru dan hi ala ngur ngi la pendai hi men ha turu ki yo kam Thì true năng ý tiếng học trước em kịp sang điện sẽ bằng in lệ training học ở trong cái security vì thế bạn học để thằng tôi học training thì học trước em mà khi thằng tôi tiếng ý mấy cái tôi plus em luôn điện sẽ dễ some spy ấy là ship tâm thì cái tôi tiếng ý đóng các em học ở office rồi bạn yêu như one true now office giống như Thì by rent ni học siêu by staff ni don sao sang đi borong di kena kasih bayar trilan ini mà Kemudian borong di kena kasih bayar trilan vậy mà để vậy ấy long chu play free sẽ ông ta cái tham con con điện sẽ học charge em đêm ni ship được ta ni snap balance sheet ban apply loan ni snap ki drawing mapping ni le ki MSMEs ni snap ki ITRs ni snap project report ki loans borong ki loans MSME loan to 1 crore to 5 crores ni snap borong ki documents Nanonghoy PS tinggal bakla ba pelak ya kini udi ben sim syata ka jurip sandiat barang wante ben tip syai ka true ka bar pinwan ra akut ko ni platform lekan dan jifta ya baro ya dari ba ya ka ba pi bakla ru pin yu piraban ken wat ni te ada wan hapen ya ko jongi ken ni keren iba pe kidan ini bawan ben i kuni kamtai pi bakla kani katai ne kumno ma keren I direct issue play back ya kari ba ya kai ba pi bakla ru pin yu piraban ken wat ni te ada wan hapen ya ko jongi ken ni keren iba pe kidan ini bawan ben i kuni kamtai pi bakla kani katai ne kumno ma keren I direct issue play back ya kani apa ka platform kami hap te ndiat even yu beli babor khit nang ni yu hat full bar kani ka jing yu nang ka platform tambah kai pi tingkat pi hap tiếp theo khi lệ cái cam cái nó khi mình năng cái sao mình lệ cái khi mình snap lang nào sai cái way rồi đấy nên chụp lại cũng thường beli ba again ni file beli ba
Beli perfect swaban at least swaban ligaut kani kayu YouTube kani hapo ayu YouTube they will at least confirm yang iru, they will at least pensai yang iru, at least one clear kan sisa sekri bam sasa they will at least one clarify yang iru, beli kamu clarify yang iru. YouTube channel kini ki social media kadang ka advantage bas disadvantage pakat jadi bangi di beri bakam ayu mensiam deh jadi bangi suicide manon bakle suppose ini salah kat untuk jadi bang ada suicide di ban bakle Kani bati baro labon latih berhain jengi baro mata kata mengaru. I've my mother of 75 years, I've father of 80 years. Last ngap itu kilala kuno. Kilala kuno. Kila iu teh la penjabura mi. Tabang ni penting jadi bang ni dei ba. Ha fault teh ni mon hang ni. Ni mon hang ni. Ni dah fault nak kata buon poi hang ni bang clarify ba ipa filomon iladep sim khanai pesan hajar na silak apho. Beli peniha YouTube channel pada lasim laila hangi. Beli that untuk basim laila. Secondly, beli lead hapo beli swaban lead hapo YouTube channel beli one clarify hangi. Beli suong bas ngikang office. Haba ka office hangi 24 hours start hangi anytime ladon hapo office. Hoi ngadon habar la clarify ki yaki client suba ngandon si benai ngandon sabar ngadon kam sini stu. Kalau apakah yang hako status ku. Secondly, pur ki kamba le start jong iru don dang ni filaman kili start jong iru dedi bangi tri tu ki kam thok intri bangis kilis. Lingar tri kan kaju company da kun ga jingnya i katuka gi ga pelai ka YouTube ka banikong na jong ni ka YouTube channel jong ba piasinga itu iba filaman ke iba kren ang tu kamde ka baro ka jishisha. Firstly, we mentioned bayang bayi siu lailak. Terai siu lailak dia bendon ka proof. Namar ku ka jingnya i jongi mangi staff. Midon da receipt apa diberi ki siu pisah ka company jongi. Da kum ka receipt midon. Hak tu receipt ka debetang silak harpo. Naka silak harpo ru miladon ka proof ka kenai pesan aja lar ngiladat siu kelai tu iba ba keno engi basim lailak. Da bang ngiladat siu kenai pesan aja outstanding amount dari 25,000. Kali 25,000 lu ngiyongin sa siyo. Actually, ngimde raban siyo. Namar balik, bangin ada lek ki documentation. Ka documentation mano-mano nundan balai. Ka office ngidan, ka officer ni hapsiyo. Ka staff ran ki staff salary hapsiyo. Teman-tang iklim clear ka office na fiwan nabar office ru. Filarung wan mi office ru nila mention pa clearly. Kadon ka charges, consultancy charges kadon. Narangila ki paperwork nang takaturo ki hapsiyo. Kibayar ki kam jungi fiap su ngira mention bang iklem tora free service mangin le kamdon na kata mention auto kata benko taba apar bi yong ki ba plaman yong ba katuka patjaga mangisim mangi ta patjaga ngim disim rafi apply loan especially kan mortgage loan ka bank kadon kam ka saki sabut ba fidon nam ka cakap tegatu ka mention bai hab submit bai shangi na mangir nila man ni ka bank ba fidon nam kata ka jaga bai la man mortgage bi ka loan. Taka kajimbam long ka kam jong ini baru kare ka reason kalong ba ila don loan lupa. Ika tun banan lu ikong iklam batay re ni. Ba ila don loan lupa. Hadin bang ila da proses ka loan jong isyakman ang tung isakti ba ila long NAP lupa. NAP kamut ba iklam siure ka ram ka berim. Kalor ba don garam marim kalam mai kala kan ka bank kamla kanai. Naraw ka kaslam ka por. Ngilang mut ibani rap ni. Ngilang mut bani rap naraw ngilang shim ka por man clear NAP ka bampor ta. Kamla arban long within a week kasimpor nara kumbayong bakala chanpoy ka arsenam kan poy be kitu ki arsenam gila snam san snam ndrus nam shos nam kala ang poy ka baka pa clear ka to ka NP nakabem te kumini kong roibham kutiru ini ithar aka status jong ithar status jangar isit phone sa yu yong be tu dakar tu ya isar yong kita dakar ong ibu ban pai ka bisa lar ban pai ngan ada penting tu maham ta ka phone dengan apa sung tu kong pen dan sekeren dengan sayu tapi sama video banyo afinyo bagi da dalapoy office hadin mga chat borang orang sudong ka kod kasay ir ngila da penlek ni alor mengilek penlek ka kod kasar iklam ot kata ka bisa bakum badai banwan bangi sutu bai si bai dunayu ni ala ban pai sana jang la ban pai kadang sa stang kata kasan spa nemta kan kasan spa at least dia sha spor arpor ia keren ha ngidang lahi ban ai slowly ma mangirungi ha iron ke jinglun
Tenang kai kumi ba pia su at least sila riban wan namar mangi ki staff idon mena shi baje harusan baje ngidon be haka office idon ba office ilawan mi be ini pa breu nale at least tang dakat call amar kini bar idon ki phone number chani ki staff kina call kina kili kina verify ina ngila amun batai dara kila bangi bakla ho kila banta aba niklam bakla ithat kumne kalau ga defame ta ngi ro ha ni shim kadang ka service charges kadang la ka service charges kadang ma kum kasong kum ka kaca idon madon ki ikot isla ba sisnam yap sim kan samspa idon ki ikot isla kasong different loan ma loan ka babun jai idon ki basim personal loan idon basim mortgage loan idon ki basim business loan idon basim ke PMAGP loan idon basim ke mudra loan teman different loan dalam different process ka pisa bangisim ka misim na marbele isim banginsna ka documentation no mostly ki CA tengi siu idon ga lingap ba kisi ni siu kisi na raung isim betul ka pisa na raung isim lupa ka pisa bansna documentation dia raung isim ka pisa bangin punyo kalun ni mangi punyo ka bank teman gi klain ni alam sha bank kuma tu ha euro mention ni fi ba money mission nilai alam ni sha bank ro arsin lai sing nilai alam ni sha bank tebele ni alam sha bank namang ka bank man ai ka yuti ka kam ram jungi ka dei bangin belek ka kot kasla Kung kapisa isim manle ikut isa ka pendiang. for documentation only mungkin japro yang isim ni sim ni ma ni mention ba tu Only documentations. untuk lah for documentation Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our